Prespavao si ispadanje iz Voice-a, kakvi su dojmovi danas? Da, prespavao sam, dojmovi su ok, rekao sam, bilo je pravedno, bilo je lijepo dok je trajalo i evo, došao je moj trenutak. Mnogi su se pitali otkud ta pjesma, zašto ta pjesma, bili danas da možeš opet birati i izabrao neku drugu? Ne bi izabrao drugu, izabrao bi baš opet tu pjesmu, samo bi se više pazio prije pjevanja i ne bih htio biti bolestan kao što sam nažalost bio. Sad moraš ljudima ispričati ono što se događa s tvojim glasom. Dakle, na prvoj probi sve savršeno, bio si jako zadovoljan. Da, imali smo znači puno proba svaki dan, svi naravno, i svi smo bili umorni na kraju u subotu, ali prvu probu sam baš otpjevao, ko da je takav live bio, bilo bi super. Ali evo, baš sam otpjevao, svi su bili zadovoljni i onda je krenulo sve nizbrdo, pukao mi je glas na drugoj probi i od tad više psihički nisam mogao, samo i fizički, psihički, svaki iz dana u dan. Ja sam došao tamo jer sam se razbolio i na kraju je ispalo kako je ispalo. Ana je bila strašno nervozna, bila sam s njom iza u backstage-u, glasala je cijelo vrijeme, tresla se, nije bila ni blizu tako kad je ona sama nastupala. Što ti kasnije rekla? Pa da, vidio sam na njoj kad sam izašao, kad smo se zagrlili, baš sam vidio da je bila jako tužna. I više nego kad je ona ispala, tako da... Generalno zadovoljan si svojim nastupom? U Voice-u? Da. Sve skupa? Da, zadovoljan sam sa svima, zadovoljan sam sa organizacijom, sa kako to sve izgleda, kako sam pjevao, naravno. Tako da sve ok, svi su super. Gdje ćemo te dalje slušati? Dalje, ne znam, pokušat ćemo sada dalje ići sa gažama malo, Ana i ja, naravno imamo gitaristu, pa pjevat ćemo, svirat ćemo, vidjet ćemo gdje će nas to odvesti. A družit ćemo se još i u studiju Voice jer ćeš dolaziti podržati druge kandidate. Naravno, uvijek. Hvala ti što si bio dio ovog šova i sretno dalje. Hvala puno, hvala vama.